Chhimthlipui channel Ladc tu vang te Itulah lam tentang saya dan channel hi ilaw channel subscribe tekan doa channel hi ilaw ambil tani channel pola sila mai tekan ilaw share sama bangsa Wain October ni som le pali ni ngani kan lo thlang le ta Chhimthlipui du sak taka min lo thir sak thin tu te in zawa ya chunga kalom tak zet ani in mi du sak na awanga zoi ma kan son ve zel awangin kalom ema ma son zel tura chan min lak pui zel turin in khongai na karan dil bok ani he channel la subscribe lo ten khongai takin min lo subscribe sak zel ula comment le like ipek khan na sa takin min tran pui tina ani yom na group sanga min lo share sak zel bok don nia Longtlai district Thilthar oma piang te mi pui tina kan hriat theina tura puan zar na YouTube channel om chhun hi mi pui ten kan hlut thiam dana zirin ma ason don ani ti kha min lo hriat sak ula chutiang anga chanchin thar lam berte ilo hriat zel theina turin notification bell kha ilo ngai paimo ram bok ton nia ole voina hian Thleng me ka Longtlai district din hun kan tarlan thin kha kan chol zokanga district chung Thilthar om then khatte kan thlir ho thung don ani Central Sarkar scheme pakhat Special Central Assistance of Tribal Development in Silsiat na le Longtlai district chunga malak dan tur ngai to in Wain Khan Longtlaya line department ho tu te an thu khoma DC conference ola he hun an man hi pu James mialung additional DC Longtlai chuan akai roya he central scheme in atum ang takin Longtlai district a khuale veng somruk pasaria malak na tura department sang ten uluk takle film khur taka kan kalpui apoi mo don ani tin line department theute malak chak dana zirin kan district a mason na mel thar alan nge ka be se yani tin chairman chuan thuma asoya he huna hian pu lal som zuala OSD Social Welfare and Tribal Affairs Department chuan kalkhom te hena he scheme kalmang soifi ana ania he scheme in atum ber chu India ram chunga tribal ten kan dikna chanvo le kan nun khochu anatura kan chanvo dik tak kan mu theina tura malak chu atum ber ni tho tar langin thingtlang khuwa in mason na mel an mu na turin an gan wadi center nei lo veng le khu ate an kan wadi center building sak te tui thiang lim an tlan theina tura malak te thingtlang khuwa in kalpona tura kong puisir side drain tha nei tura malak te ekin nei lo hne na ekin sak te chen na tur in nei lo le in repair ngai te siam saka in thar sak na tura kong dap sak te ranvul shia wanga thi te tan puina pek dan tur paka department sang te malak na kalme ka thingtlang lam ti mason na tura malak pui te chu he scheme in atum ber ani thu pu lal som zola chuan asoi lang bok ani Longtlai district chunga khuwa somruk pasaria he scheme hi kalpui ani dona RD block pathum Longtlai sangaw le chongti RD block huam chunga line department te chuan he scheme nuaya malak na turatan plan an siam te chukar le ni lai ni ayat lai lova Longtlai di sin hena thelut vektura in shatirin chakzo ka malak ani theinan khotina village level committee din vektura ti ani bok ani kalkhom te chuan mani chan department thewa malak dan tur plan an siam dan tur te venia hian mumal taka in silsiat ani bok ani India rama mishing vaibel chesa chuang covid vaccine pek chhuwa to lom na chu Wain Khan India ram pum puya Rualin lom na nei ania
alom na atan hian vaccine pek run pui nei ani India ram chung state sanga state chunga district sanga te he vaccine pek run pui hi kalpui ania longtaya po he hun hi man ni in health department malak na in longtlai bazar venga areu pagia vaccine pek run pui hi an bo saya first dose lato second dose lak hun to te nena pek ania vaccine la lo sim te nena first dose pek ani bok areu pagia vaccine an pek ba ka hian pon lama kal chuak theilo te chan mari le AOC veng le council venga te an in lama kalchilin vaccine hi pek ani bok ani veina vaccine an pek zong hi za som panga ni in areu pagia hian mi zan hena an peya in lama an pan damlo le pian phunga harsat na nei le tar chaklo an pek te hi mi som le panga an ni bok voin khan 10 Chakma Autonomous District Council Chief Executive Member Atana Rualin Borapal Suri MDC BL atanga thantin pura sik mohan Chakma chu CADC Art and Culture Hall chongteya longtlai DC Dr. Andrew H. Fanel dikachuan rin omna thu tiam tirin alaluta CADC a CEM pu durjia dan Chakma chuan October ni thum sang hi som hi le pakhat khan Mizoram Governor nena CEM atanga banna atheluta hemin nuwa MNF Legislature Party Leader atana khan pura sik mohan Chakma chu Mizoram Governor in October ni kwa sang hi som hi le pakhat a CADC CEM atana apum pui nuwa vein khan CEM thar hi laklu anita ani CADC a hian MDC seat som ni omin tundin huna rorel lai MNF anom khom vek to a CEM laklu thar pura sik mohan Chakma chuan thu sein sarkar thale nget tak din atum thu asaya Autonomous District Council member zong party khata om chun kan niya inpo takathok khowin en san bik nei lovin rorel na kan keng ko ang ti in kalkhom tin hena asoi bok ani 10 Chakma Autonomous District Council hian voina lak lu tak pura sik mohan Chakma hian CEM trum ni achelna ania ti hian tuna CADC sarkar ding lai a hian santi jiban Chakma rasik mohan Chakma durjia dan Chakma rasik mohan Chakma te chu CEM anni to atun sarkar kalme ka hian CEM hi pali anneina anita ani voin khan longtlai DC Dr. Andrew H. Fanel dikachuan chongte tloin Health Department Police Department le Chakma Autonomous District Council official te Central Young Chakma Association Chakma Mahila Samiti le Mizoram Buddhist Association suaitu tenen COVID-19 dona le vaccine pek chungchanga Chakma Autonomous District Council huam chung din mun an thir hawa longtai DC chuan sileng dona konga sarkarin ama ma in thil ati theilowa kausan tlongai pol le mi pui troi omna amamo a tran rual na nen sipui chu dong ne thei ani ti asaya CADC huam chunga sarkar na thok CADC le porsang sang ta chu thei tok chu azel turin afui ani he huna hian Health Department a thok tu ta chuan CADC huam chung report pe in vaccine pek chungchanga harsatna an to te an tar langa furlaya tlopo le theilo khu engama za ta ma wangin vaccine pek chungchanga harsatna an tok ti an soilanga ruatui hulhuna chutiang khuwa ta chu tuam chua an latum thu an soilang bok veina thut khoma hian COVID-19 dona le vaccine pek chungchanga romngai pol le sa kho soi tu te thopuina in mi pui hena zawzo ka zirtirna puan ni se ti ania mi pui zirtirna tan hian video clip siam ni se ti in thutlukna an siam bok ani thutlukna he ka channel hi like saka min subscribe saka notification bell ni lo dorin paron ngel che ani 11th Lai Autonomous District Council MNF Legislature Party Chief Executive Member Puvijir Sanga kai roi chu
phục cái kim turin anh siam rem chầu mẹ cả với nọ khan LDC chairman atan long tai veng pui bial tu pu VL muaka khan ani LDC emergency session với na long tai ania protem chairman pu H lalmon sang chuan LDC chairman khan na nei turin session ko ani thu sein chairman atan hing pelut om chun long tai veng pui bial tu MDC pu VL muaka chu tu om lovin chairman atan atling ti apuang the Live Emergency Council conduct of business schools 2010 subgroup for the Home Party Act. As ini di program chairman yang kemudian buat 11 mulai free dia di sebelum ini chairman akan di buangnya. Chairman atan Thleng ani thu puan ani nuwa pu VL muaka chu house leader CM pu viajir sangale eptulam suai tu puti jakunga te chuan athut na tur chairman dokan Thleng an suaya pu VL muaka chuan ro rel na dikle du sak bik om lova ram ro rel na akai suai theinan member chu tho ho puya asoma he huna hian lompuina thu chief executive member puviajir sanga baka eptulam suaitu puti jakungale council veng bial tu MDC pu mangmunga chinja le south lungpher bial tu MDC pusilang mungan thangaten chairman tu sakna thu an soibok ani pu VL muaka hi LDC politician senior jingami ni in kum sangkha zakwas somriat pariat khan politics alu chiltrana hemikum sangkha zakwas somriat pariat ahian congress ticketin Thleng ania deputy chairman ni na achelani longklai veng pui le council veng in koplain tran thum Thleng ania veng pui biala tran thum bok Thleng ani le a MDC atan voiruk Thleng alo ni to ani chu LDC sarkara
ni na poimo tak tak alo chel to a chung ani na lo chel to te chu CEM Trump khat Executive Member Trump thum Deputy Chairman Trump khat Planning Board Vice Chairman Trump khat le tuna achel tak Chairman na te hi ania ti chuan Lai Autonomous District Council Rualin na hian kumsom thum pahnih chung hun alo mang to a hemi hun chung hian voi khat chia chakna achang lo ani kumin hi akumsom thum pathum na mangtranin chairman na achel don ta a LADC Rualin na khol a din hun poimo tak achel tura hian lairam mi pui te poin kan tong trai pui mol hi amamo dona akai hroina hnuaya Rualin na felfai taka akal theina turin Chhimthlipui chuan du sakna sang ber a hlan ani